Sanibonani kwa-Dr. Mhlaba. Cha bakwethu ake ngisiza abantu labaneyinkinga. La ekhaya Kwa-Mhlaba mawuhlola ufike eNdumbeni uhlola ngo200 rand. Lokho kuhlola over the phone sisakumisile ngoba load shedding siphazamise kakhulu. Sagcina singakwazi ukwenza ama-video calls. But mawuneyinkinga ehlukahlukene la ekhaya Kwa-Mhlaba ke imithi yakhona ayikho cheap, ayilula, but imithi yakhona inamandla, imithi yakhona showcase. Thina sama heavyweight sineminyaka sisebenza lo msebenzi, asifanekisi futhi asiscam. Ufika kuthina ukhokha imali yakho, izinto zakho zenzeka. Mawufika nje Kwa-Mhlaba make it a point ukuthi uphethe imali esuka ko 5,000 6,000 upwards. Mawungenayo uncenge emakhemesi.